ibintu birakaze noneho dore abasirikare ba M23 uyu mugabo yarangiza akavuga ngo barabirukana mu mujyi wa Uvira. Reba abana bafite imbaraga bazi kurwana. Urandebera noneho dore kacu rwose ibintu birakaze. Amakuru ari gucicikana hariya muri Kongo na leta y'u Burundi. Ibintu birakaze cyane kuko Wazalendo yakamejeje. Ese ibintu byifashe gute hariya? Wazalendo rwose iri kuvuga yuko igomba gutera Uvira ikayifata ikayisubiza mu gihe gitoya, ikongera ikavuga ko nimara gufata Uvira izahita iza gufata na leta y'u Rwanda. Ese ibi ngibi murabivugaho iki mwebwe banyekongo? Ese Wazalendo mubona koko izabishobora? Reka dukomeza amakuru tumve uko bimeze. Wazalendo yavuze ko mu minsi 18 gusa iraba yisubije Uvira ndetse igeze no muri Kigali. Bo n'ugwa ngo minsi 18 iraba ifashe Uvira ifashe na Kigali. Dipiti Willy Mushiki, umuyobozi wungirije w'umutwe witwaje intwaro Wazalendo ufashwa na leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko umutwe watangiye kubara iminsi yo kongera kwisubiza umujyi wa Uvira nyuma ikiri muri intambara ku butaka bw'u Rwanda. Ndasubiramo, Dipiti Willy Mushiki, umuyobozi wungirije w'umutwe witwaje intwaro Wazalendo ufashwa na leta ya RDC, wavuze ko yatangaje ko umutwe watangiye kubara iminsi yo kongera kwisubiza umujyi wa Uvira nyuma ikimurira intambara mu Rwanda. Ese ibi bintu koko uyu mutwe wa Wazalendo wabishobora? Rwose ntago bishoboka. Tongera tubabwira ko Mushiki uhagarariye teritwari ya Warikare mu nteko ishinga amategeko ya RDC uzwe imvugo zikakaye zirimo izibasira u Rwanda n'abatutsi, by'umwihariko aho akunze gutangaza amagambo arimo urwango n'ivangura. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo muri RDC yavuze ko guhera tariki 13 Ukuboza 2025 batangiye kubara iminsi 18, aho bavuga ko izarangira bamaze kwisubiza umujyi wa Uvira, hanyuma bagatangiza operasiyo yo kwerekeza intambara mu Rwanda. Ahangaha rwose ni ukwikina. Ndasubiramo, mu kiganiro uyu muhagarariye cyangwa wungirije wa M23 yavuze yuko kuva ku itariki 13 Ukuboza yatangiye kubara iminsi yo kuba yisubije Uvira, agatangiza operasiyo yo gutangiza intambara mu Rwanda ngo agafata Kigali. Yavuze ko imitwe igera kuri 250 igizwe n'ihuriro rya Wazalendo yose yahawe amakuru kuri gahunda. Anavuga ko nyuma yo kugarura Uvira intego ya mbere izaba ari ukwerekeza mu Rwanda. Ndasubiramo, yavuze yuko imitwe 250 harimo na Wazalendo byagejweho aya makuru yuko bagomba kwisubiza Uvira, ubundi bagategura n'uburyo bagomba kwerekeza mu Rwanda bagafata Kigali. Ati iyo ni misiyo ya mbere. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, bivuze ko iminsi 18 iri imbere tugomba kuba twisubije Uvira, hanyuma tugahindura icyerekezo cy'intambara. Yakomeje avuga ko uwo mugambi utareba Wazalendo gusa, ahubwo ko ari inshingano z'abanyekongo bose. Anongeraho ko nta bufasha bakeneye bw'igihugu cyangwa bw'amahanga birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Ubushinwa. Ndasubiramo, uyu mutwe wavuze yuko bagomba gufata u Rwanda bakisubiza na Uvira, ngo kandi ngo nta n'inkunga bakeneye kuko barihagije, nta mbaraga za Amerika cyangwa Ubushinwa bakeneye. Yagize ati gahunda yacu irasobanutse kandi ntizahinduka. Mu gihe kitageze ku byumweru 3 tuzaba turi mu Rwanda. Na Wazalendo ko na M23 yamunanengaza bari mu Rwanda. Nabanze afate yisubiza ibice byo muri Kongo yafashe nako M23 yafashe, kugira ngo abe no kuvuga ngo arafata Uvira garuke mu Rwanda. Mushiki uriya Willy Mushiki
yanahamagariye Perezida Felix Antoine Tshisekedi amwita umugaba w'ikirenga wa Wazalendo, amusaba kuzabagana no kubaherekeza muri operasiyo bateganya gutangiza. Yongeyeho ko nibagera mu Rwanda abarwanyi ba FDLR bari mu bice bya Uvira, Rubero, Masisi na Goma bazaba nta yindi mahitamo bafite uretse gusubira mu gihugu cyabo. Ibi si ubwa mbere abayobozi ba RDC bagaragaje imigambi yo gutera u Rwanda. Mu mpera ya 2023 Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yari yatangaje ko igisirikare cya RDC gishobora kurasa i Kigali kibereye i Goma. Ubusero ntazarasa aturutse hera ko nta hantu hasigaranye. Nanone muri Gicurasi 2024 mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya Figaro, Tshisekedi yavuze ko igitero cyo gutera u Rwanda kigihari, ariko iki gihe yari ahugiye mu bikorwa byo guteza imbere igihugu cye. Si RDC gusa kuko n'u Burundi hari abayobozi bagiye bagaragaza imvugo zisa nizo, aho bamwe bagiye bigamba ko bashaka gutera u Rwanda, gufata umujyi wa Kigali no guhindura ubuyobozi buriho. Ndasubiramo, ntago RDC cyangwa zirangabo za FARDC Wazalendo bavuga ko bagomba kuzafata Kigali, na leta y'u Burundi nayo yavuze ko igomba kuzafata Kigali igafata n'u Rwanda, n'abarundi barabivuze ariko ntibigize babigeraho. Ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yakunze gutangaza ko iharanira amahoro n'umutekano mu karere, ariko ikanasobanura ko uwo ari we wese wagerageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu rwiteguye kurinda umutekano w'abaturage barwo n'ubusugire bw'igihugu tuzabarasa. Murabeshya. Uyu mugabo rero akomeje kugenda avuga ibintu bisekeje cyane, kuko na M23 ubundi abayobozi hara muri Kongo bamenye nk'abikina, kuko na M23 yarabananiye, ariko baravuga yuko ngo bagomba kwisubiza Uvira barangiza ngo bagafata n'u Rwanda. Ibi rwose ntago bibaho, hariya n'ukwikina. Yari Best Mind TV ku makuru ya Samoya. Ciao ciao.